قال مسلمان هم و غم ما گیش کان هنه انسان هی هم خواهی نساغ کید ماله ده انسان هی دینداره انسان هی مشکله و مصیبت و بلا سرداهاتنه درمانك الجم پیغمبر عليه الصلاة والسلام عم بستنجي حديثك جاء أحاديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابه کی روکه گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتا جامعه دنیره یکی جامعه در رنشتی و نه وقتا نمیه گو فلان کس نه وقتا نمیهین زویه در جامعه در چد گریه گو یا رسول الله دیندارم از هات من مالا خودت تعالی مخاویت خودت تعالی برکی من را یاردم چی بی جمر را وی سقنتی وی مشکلی سر من وی دینی سر من را راکه یعنی خودت تعالی بخوازه انه خودت تعالی برکی یکی جیرا بشینه رزقك جيرا بشينه شغلك جيرا بشينه قو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قو فلان كس از دعاك بترى بيجم چه هم وغم تهب وسات الراك خد تعالى بس بشرط انسان قشك بيقين خد تعالى بخوازه في دعاء بيقين خد تعالى بخوازه خد تعالى چه سكنتي چه مشكلة چه هم وغم هانا سريسين راتكي چه دعايا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيرقو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال وغلبة الدين وقهر الرجال والصحابي قو والله مفاد دعاه سبي قد قو والله حتى إيضاره يعني ديني مجبر مفاهات الدين والله يعني خذ تعالى عبادي قشك بن أمري خذ تعالى وقت دنيا أو عبدا الراس خود تعالى دخوازه بالصدق بإيمانك يقين بدلك ساغلم خود تسليم خود تعالى قد خدمتي خود تعالى دنيا قشكي والله كان إنسان اشترى بشني بهر برام بيده چه سكنتي ويانا جرى حلبك لأنه ترى مخلوقه قبدس خود تعالى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد بینی گفت خود تعالی دخوازه ام بکن بینی ام دخوازه و خود تعالی جمده